Kurumzari to Ningir Impact News Nay Rajnong Tongbam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Nokchari. Ngasi Manipur ki Chief Minister Okram Ibobi Singi Urkul Khongchata Haibatare, Koi Urkul da Urkul ki District Hospital Yauna Tongan but development ki project Kayama Sangana Vidamakangasi, Chief Minister Amati Deputy Chief Minister Loirana, Manipur Assembly ki Deputy Speaker Peshro Shimrai adagi koi commerce and industries ki minister amadi atopa koi health minister pog yauna chakhi bokong chatta NSN IM gi mu sing ni haina chingna ba singna koi nong mai capsule ki matter attack tor ki bagi thong lekhi ba thong sin maram oiraga sanga ga da project mayam si sangaram dana cancel torga chief minister koi safe oina bodi imphal da halakre to bo oiragli ba law and order ki koi situation da lai ba aho ba mar oina even manipur gi Chief Minister the Pauba could Tabagi, Sakti Utorpagi, Mongla, Pasiki Matang, the Kanan, and Impact News Studio, the links in the Revisi. Joining us tonight on Manung Hutna, Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson Obiriba, Dugakoi Kuraigisu, Emil Obiriba Koyoja, Dr. NGB joining, Ojabi Hamata Taramucheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Huyan Lanpao, Manipuri Amadi, Mite Meg, Edison editor Obiriba Koyoja, Hamatu Omani, Ojaning Omusu Taramucheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us, former DGP of Manipur and also executive member of BJP Manipur, Oja Vijay Kumar, Oja Kumar Sutaram Nokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan bo question say Oja Vijay tum lakchare Oja. Koi Chief Minister the attack tor kiba khud tharaki basi Manipur ki oina yamna haitare laibak thi bane haina koi deputy Chief Minister ngasi numeda waram pangthok kiba press meet amadu su pangthok kiba lere maru ina masi Chief Minister ki mathakta khud tharpa hai basi state ki mathakta war to ba chamane nation ki mathakta war to ba chamane habi wafam su pangthok bileri adubu mamang da khoi warning kuma pirakhiba sida lakpa taragadi ngasi gi numisi da Chief Minister lakpa taragadi masu tor patek cha khodima Manipurga men pujaga na habi wafam se hana laukthok ki basu leirabani adu khangna changchen ba aduga at the same time security ki lapseless leigine ho ba leigine haina khangna changchen gi bo igadori bra karine haibini uja swam tangsit masi tasengna aiko gi government gi objective ti developmental work में हमसे aiko gi haktheng na honorable chief minister magi cabinet colleagues sing punna chamin naraga concerned minister sing na tawjariba developmental project में हमसे yeng batangai phade Manipur say as a whole we think it is one aiko gi honorable chief minister na ngamagadi afam khuding da chat pa base praja mayam ya pamne praja mayam na su adum pamam gani adubu kana ba pam da ba kangbu khara a small fraction of the population sigumba unfortunate incidents it tholaga makoi gi hidden agenda tawna na bhona jaba oram gani taseng na harabada oje hangbiri bilda hana sigumba gi information leina chasale basi yes sumna makoi kharana sumna haibo ramgani pen da kharana haibo ramgani manipur ki tampak da su suma thokta nate yade haina ai koi tawdaba yadaba okay ai developmental work ta aduga ai koi gi manipur gi amasung india gi wena koi chathari program se bung phana na ba chat patangai phade chief minister na ki dana chat ba taragadi ai koi manipur se chief minister na chingdadi chief minister gi sakti chief minister gi magi kari hani mana tobini ba mayam do reach out of ngamroi ai bo khalon da chief minister chalisi a chouba step amani hana koi logje okay so step amani chatta ya tabgi chapam thokbagi chapan development work mayam gi damakta adubu ozan hojik takpi khibada hana pen da phongdo khibai tar maro ina masir warning per khibai tare warning sida tholok patek chak to isana pujagade haibo afam se khana changsel habni development work sen hen maru oibani na adubu mamang da 2014 da august ki tarikh 19 da su yam chawba koi mass rally ma haiba tare miyam gi lakum matam da madu da police ke khud thona badagi even police pawba urhul gi mini secretary ta dagi mapan thokpa ya da bagi situation pawba laikhrabni urkhul da koi manipur state ki haiba tare security singi mathok si tawbang am da bagi situation se hauki bacha hi amani sari am chawn obagi mami leiribani madu leina development work na hen maru oi warning leiraga su sanction ki bacha khitang masi kai tare unprotected step nen kan bi bakari habini masi unprotected step ki word nate aseng ba step changjali base achum step ni ane thamjai okay maram di kari no pen da kharana pen da biya but majority of the population desired the developments moi me amna chokhat pa ji pami okay aduga masde da laiba akoi gi
मणिपुर की ओइबा मरु ओइबा थौदांग लौबिरिबा मयाम से सिनसु कीद्र चतब तारगदी अदु पामजरिबा मी मयाम दुई खुदोंग चाबदुदी अखोय पिररोइद्रा ओके मेजॉरिटी दु येंगा अखोय चतप ताबनी ओके मेजॉरिटी की एस्पिरेशन डिजायर नीट मथौक ताबदुगी मतुगिना चतप ताब मथंग ओजा जगो मतलाक ओजा ओजा हानसु अखोय मणिपुर की डीजीपी ओइबिरमबनी मरमदर मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से हेन ओजाना मयक सेना खंबिरंगनी मरमदुना 2014 दसु याम चावबा हाइदी सुम इवेंट थोखरे थोनिंगदब थोदोक मयामा अखोई उखरुल डिस्ट्रिक्ट से मणिपुर पुलिस की नत्रगा अखोई मणिपुर की सिक्योरिटी फोर्स की मापांगन हाइगद्रा नत्रगा मागी तौथोप ngamba मैम से तौब ngamdana अखोई लॉ एंड ऑर्डर लेतबी मोंग नत्र लॉ लेसनेस की मोंग उखरुल द लेरिबनी मसे लेतियन खनबी गद्रा ओजाई वखंद करी हाबिनिंग अदुगा चीफ मिनिस्टर ना चसलु हाइदी चलु बसिदी यामना फजब खोंथांग अमने मयाम लोय लौनरी अदुबु ngasi gi thokiba thodoksi maruina उखरुल सी मणिपुर की लेंगाक ना पांद्रबा लेबाम ओइरे हाबी एग्जांपल ओइगदुरबरा करिनो हाय मतमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सब मतमदा चीफ मिनिस्टर फावद अटैक तोराबनी नो करी हाबिनी लॉ एंड ऑर्डर की मतांग सिदे ngak pa ngam ngamdaba हाइदुदी आइनो थोदोकना कमेंट तौदसु यारे ओके सी मतांग से तपने लाक्सेगे ओके आइना ngasi की मतांग से थमजनिंगिबदी होय डेवलपमेंट of all the areas in the state is important to that extent ngasagi honorable chief minister na along with his colleagues chatna khotna smaidong toni khone have laudable me but the question is why at this stage of late honorable chief minister na last time ukul visit togi kar matam togi si mamang to bu yadabra hauji ka torga adugi mathakta atopa amana mina changak pira kanu lakpadi kanu problem laini hai tagadi intelligence ki pau phangdabra somda congress ki spokesperson hai madu isam chamna कनो तो बा थोदोंना मी खनदना तो बोरंगनी हाइबगी असम्पशन द चले अदुनदी कइनो हाइदा सरकार सिना तोगदरिबो पोछि कनो मतिक चाना मुन्ना खनदना तो वे थब अमलायब अदुदी मसी कना द ब्लेम तो देना बा एग्जांपल वेना आई पिजगे मुइबाना सांग कने 2009 तो गाने that was much more difficult than ngasigi ukhulgi CM gi visit gi matamda isamak DGP ni matamda kalmai tawna koina plan togi matamda mat sang pe absi perendegi sang pe ai माउदी संग पे आई तुमजोई संग पे आई अदगी सोंगे जेसामी दे संग पे आई मखुन मई मक्से खोई मेंदोरिमनी अदुगा हाइबी मसम से ऑल कनवनी अदगी आई ngasi की मतंग से एनु थमजरिंगी दे चलुरी बसी डिलिबरेटली विथ अ हिडन एजेंडा का चलीब्रा सी कोई क्वेश्चन तो दरकार लाए हिडन एजेंडा का चलीब्रा इदी मतम मदा मुइबा संग कोई मतंग से आई मुइबा संग कोई मतंग छिरो से नहीं थमजरिंगी से मतम दुगी कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर लेमा पी चिदम्बरम ना मतमदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बाउबा हंगमदना मुइबा संगगी कनोसी परमिशन पे थजलखिब अदुनदी क्याम यामना कांग्रेस की लेबा कामुसिना ए टू हार्ड एक्शन मणिपुर से ट्रीट तोगिगे लाइव फबगी अखोइना ngamdana कहबे वानी अदुना तरगदी मतमदे मणिपुर थुगाइनम दुसे ngasai पी चिदम्बरम अल सेंटर की कांग्रेस ने थुगाइनम फिम लाकन करिगुंबा अखोइना मतमदो ngakung ngamda तागदी अदुबो ngakung ngamदगी करी कानगी मधुगी रिजल्ट ना लास्ट असेंबली इलेक्शन दा कांग्रेस ना स्वीपिंग मेजॉरिटी फंगी आई विल एट्रिब्यूट ngasagi yamna firmly deal togiba si togibi manipur gi territorial ngak ngamba khotpa government haibigi adugi image da phangi bene okay ai na ngasi hangning si su hojik chali besina chief minister bau changan ngamde hai tagedi prajamiti gi swani kari gino koi gi benti gi chief minister changan ngamdu sai adugi di nagai against toba adudi kanu to khotpa na ngasi magda akyana na kanu gi pingi nagai piso कथलु खोतलु हाइबा अमने मसिदी यामना इमेच्योर स्टेटमेंट है नै लौजगे मसागी कनो सिकिम तांग छैदा आइन थमजे अद सिदे सलिउसे पोलराइजेशन तौरिसे सिदे आइना खंगिबो क्वेश्चन दि हाना था तरु की करगी ममांगदा हाइबसी चतपे यारब ओके अदु सलमगेदी सि थोम ngasi इलेक्शन नक्सल कांजे ची चलगा ओके खंगना ngasi जारे कब कांग्रेस के कनो न सुथिनजु मोय यानी द कोनी दाना यामना वेल प्रिपेयर तो सलबो हाइबदी knowing very well that satpe yaroi habigi phimam da sangurira adu idi ngasai provoke tawga polarization tawnorba adu idi kanan kanai congress ni kanani haibigi electoral kanugi adugi kanuda lakprai bisi masi election me kanin ngai masi kanin ngai oba ponam ne ba adiga atoba amana aina thamde helipad amada capsule paise adu idi ngasai gi toriba home minister kanano yide naga adin no home minister su kari agi just numini manga at any cost ukul visit tone at any cost ukul visit to targeti at any cost
thogdagi thon na ba toktan ba ai am a police officer akoi kamai do helipad am kamai do protect to the se akoi khangdum nate ngasagi fire to ya ba range loina ko bai to ni kari gi to dream no okay kari gi to dream no okay security ki arrangement ki am chawa lapses ama so aise to lapses la I am the solution okay happy adu ni ai na lapses over the set point di ai emphasize to ni with the ngasai to ri ba se da se government deliberately she thona ba tori bra okay thona hai ta gi di loina secure to tom dri man se what is it deliberate or is it purely negligence la si so koi question to bu ya bani kari gum deliberate oi ta gi di ai na ngasai hai jari ba conclusion do si to ko ta okay deliberate la negligence la have government ki matang se da oja hemant ki su mo log joge urkhul sida manipur government gi lengak se leitra par haip sigi paku mujana haip lengak ti kan le jani misunderstanding mayam le okay ai mayam na koi gi suna kan da bjp na haip su tare congress na haip su tare ado na hangre ga manada ba to na mak ingonda ai wakal ba phawi okay phawi te nte koi gi ngasi gi thodok sida chief minister okam ibobi se ai amasung magi team se ai am thakli aina thagat chari gi maram se ai haijage lengak ama pali lengak asi miam gi mihut miam na ngak ko lengak ni ngasi ru da na pu ha pu da sang na bu da force to matam da mi yam sini mi yam sokani ado mi si mina ya hondana kaimta tawdana mai khongom du ngasi mak sangar su yai hayeng sangar su yai hang sangar su yai hai mong da mana sam sam na mafam du da gi mana hoi handor situation budi ma yam yengi pung am makai ni mana helipad le ram se aduga mana handor ise masi aidi amjamna lebang cha ta ba pot amane na khali akoina misam ga akoi ga sona ga doisi kari no sini da misam ga phuna doisi kari gino phuna ngai maram leite wakhal tamin bam change number 1 aduga number 2 akoina ngasi u phangi si nahangoi di akoi gi keno sing sina tangkhul gi kangu sing sina moina protest tawrisi akoi gi hosal si sabal loidabagi sanga ba yaroi haibarom da akoi uram meba yeng se jeki hospital si hospital si hanadi 50 bedded hospital amane bo adu 50 bedded hospital de sabal loi madu di moi yet pe yaro bo are ki di atoba 50 ma hapa kanda 100 bedded on bagi matang am khak lai adu di loi phate habi ai adu hanagi project yaro ba potu gi sanga ba sapotu di akoi episode to hum thoe bo masidi yeng se akoi gi singmi sing sina singil lam sing sida sagot thorangi thabak su paket pidi na haiba aduga nui da kana ba player bani nui da maktani na sarga sina ba sapokta salan daga di karino haiba pona mun lai ba ade atopa mana ngasagi misam miam jingsi kana na ingi haiba pot ma mu ure boji nagoi di khangam de akoi sung urum de ngasagi miam jingsi namna thola kanda marumda innocent I am yaure haiba sidi akoi u phange bo ado innocent I am si yaw bisi matang sadi tuan ba wafum legani BJP ki su legani congress ki su legani aduga ngasi akoi na yenge ure akoi gi security ki lapses amadi yam chauna le sin da koi khang yam chauna le state amagi chief minister ama ukul da sakani adu su karamba innocent I am na khulingba adumba aragidi state force su manang kaina leitaba ngasagi akoi gi tamo gano joy kumar na habir matam du yengbiro ukul da sap matam da ukul da akoi gi commando mayam loin hoidur thori nebo sa thopang am di hai ko sai haidagi mayam adu tamoi matam da nebo ara fil adu mi am halu ya konti mi uji yengse kashmira security force onjala nung thari mayam sidi adagi chimi sabok nung thari sidi adu mayam du kaya sure moina halije mi chom sure je nate kaya hakke ham nasingda misam kaya halakanda lebak tu status haddi oigada geba akoi je du bangai ngasagi misam yakhidang hadam ba aduga ma sanga ba yane ba adugi I tabaduna kari phol porkadage habadudi adudi khangadabneba adugi matang da ingdaraga chief minister na wakhalsi ba nungai ta su nungai ta na hayeng sagaba suyai hangche sagara suyai aina man lethoga laiba se ayam thaganinge aduga ngasagi state ki law and order habadudi sume singda law and order di leitabadi aidi kuyen khali amani matam haimati amai matam haimati masidi kuire aduga nainaba yabhamdi akoi na singi area sing si akoi gi tamoi matam dik su tum tawiram gani anamba akoi gi kano asam rifle na army na loina dominate torga akoi gi state force ti maming khaki wina leiba yaweba adu ngasi su nahan su asigi khongsi mangoina na chief minister na security gi review meeting phamebo 57 mountain division gi yawi aduga IGR short ma samuk su yawrimi DGP hogi police ki su yawrimi kanda khana soi khana ngane badi poro habadi kano hoi mufam si chadu mufam sakadori khanari neba khanar kanda satpasida hogi chief minister na adu ngakara brasinda hena
Chief Minister na noi sipai lising kun thamu commando mayam thajalo habi ki mathau kam ta deba madudi ngasagi security mayam dugi silliba mayam do adugi asal arang sing duna tokjagdam natra aduna ai di sigi matang tadi lengak tadi ai blame tong de la aduga ngasigi sida tungda yamna nungai taba tangdu le ta da phim ma thokada do Chief Minister Okam Ibobi ama suma ki tim jina khandaraga da तहुदबसे इरांग पामदब इरांग थोक्तनाबा लोशन गिबसे हेन मिसी मना थोक्तनाबा थोक्तबसे आई मसी दमकता ओके प्रोग्राम कैंसिल तोरगा हरोकरे सेफ ओइना हलखरे दुबु ngasi थोक्दोक्सिनदि उरखुलदा अर्गो चिंगिलम सिंगदा लेंगाक लैत्रबरा हाइबगी अचौबा वहांगदुनि हंगनरैसि अदुबु ngasi खोंचेर असि खोगी कांग्रेस गवर्नमेंट खंगना डेलिबरेटली मसिदगी इलेक्शन मया नक्सलाबनिना मसिदगी बेनिफिट खरा जनरेट तोब यागद्रा हाइबगी नत्रगा यामना नेग्लिजेंट ओइना चलोबगी ओइगद्रा हाइबगी याम चौबा क्वेश्चन अब बीजेपी मणिपुर प्रदेश तगी हंगी सिगी पाखम ओजा बिजुने करमाइन पिबिनो जा ओजी बीजेपी की वांगांग लोइना थमगिबा हौजिक त करिगी चलिबनो एज आई नोनिंगी is a laughing. I feel laughing at him. Okay. Why? Because construction takes time. So what are the structures? कल गई नो सारी से आई पंजर के inauguration of 50 bedded hospital Undum, inauguration of 132 by 33 kV power substation, and inauguration of 33 by 11 kV power substation, inauguration of Chinghai BDO and SDO office building, and SBI unbanked block. Fifth, upgradation of Launchong MiFi to be upgraded to SDO office. Okay. Now, these constructions of these buildings take much time. We cannot go. No, you listen to me. You are thinking. No, let me speak. Let me know when Let it me started. speak. Okay. When it started, that needs to be. Okay, it may be started. It takes time. Okay, it takes time. You must know Okay. that I know very we well. have difficulties. You may not know. You did so many wrong things. I will tell you. Don't talk. I am saying you stop. Okay. When I am speaking, you stop. Okay. You stop. Don't speak. ओजा चुए दसो लाग Let me finish. Now, Siddhartha, it may start, it might have been started, some of the buildings might have been started, even doesn't matter 5 years back, maybe more than that. But you know the situation. And also the location. It takes time to carry different construction materials. These one must know. Aduga, adega toriba mi mayamdugi difficulty, sariba mayamduda, akoi construction toriba mi mayamdugi difficulty mayam. Sigi puna maksi torga today. It has been completed. Thank God. At least benefit will be reaching to the beneficiaries. Public. Now, adugi nungai baduneba. Now, loiraga matam changba aibase aina Delhi da sabaga, Manipur sabaga matam khene. Madam di ekoi di working season is hardly less than 6 months. Okay. Nung su na tabak su yadaba. Kokthong ama layese. I think BJP persons should know this. Aduna sigi posi leibanina ngasi loira kansida praja mayam da thambiraga praja mayam sigi benefit tongna bachatpane. Now sidi law and order I the law and order person did nothing. Adubu law and order ki damukta soidana maki leiriba ada leiriba mayam kogi security forces mayam loina mak discuss torumgani tanaramgani tanadana gaina haibase ai taning dev. See government is the government. Government is an institution. Institution means a continuous governance. Okay. Now, Sri Okram Ibobi, I appreciate him for volunteering to go this, to hand over these, beneficiaries to the beneficiaries. I mean, to these benefits, programs to the beneficiaries. See, I'm no idea. I think I'm going to be with the BJP, Wangang Maitei Minister. That is, I think, it should be avoided. Okay. He may belong to Maitei, but he's Maitei Chief Minister of Manipur. He is Minister, Chief Minister of Manipur. Okay. Sima Kangan Janingi, BJP Wangang Loida. So therefore, Siddhartha, Akoi Kanona, Koi government is in Torise, Masiddhartha, Sidambaram, Padambaram, Sigi Port Mayamse, Matam situation, Dugi Matungi, Okay, Matam. Matungi Laksabani. Now, Sigi Port Mayamsidi for the good of the people.
Okay, public ki welfare ki damak ta chakwan ki damak ta masi Absolutely. Absolutely. Election में आना चल बकी डेलीवेशन लगी No, not at all. negligence लेती है अपन लेरी उजा जो कुमार का response तो भी नहीं ai ka thamjage ngasai kanu gi itngi phiti bede hot like mang de ka matang de di khoi kanu na su masi di han loi khrebini haina pangre masi kaim ta comment to gite loi ro poti hana adum tongana to gi yai ai hai je ko hojik tak pelapagi adegi hojik ki kanu gi tngi congress ki spokesperson hai ba maitei chief minister maitei chief minister haina aina ko nate ngasai gi incident sina maitei na swainu khanbe yai hai bani karim ba kitang nakong sengna ungtang sengdopyu ajine clearly ungta tanaba ai don't put kanu wrong what aina go maitei gi kamuna ye kadu se maitei chief minister reference wana hai ba reference wana maitei singna maitei chief minister ama swainu tawi hai bani aina maitei chief minister aina panbanate swai to urumbi yai hai bani chief minister of Okay, chief minister Manipur ki chief minister hai bio How many years here has this government taken to complete it? Adu to bune ada to bune haina hekta Congress ki kamu se reality is reality. And have the Simasoi coming ever. Quite the problem talking about Ching, a quite talking about hair. We batting over Matung the never. We batting over Matung say that Equidana, Quake, Honorable Chief Minister, Ibobi, Ukul the Chatna, Taming the Chatna, Kayama, Pansentoi, Innocentoi. Maduda di Kashu problem talking, Adum quite Ilaina and Kashu problem talking to it. Masi Tole problem chair. See that they quick question to we have. Hungbe, Masi hanging the Gidi must introspect, Tong the Gidi. That is for the party in the power. For them it is. I know. Matang yo talk daga. Hojik tori say kind of what has gone wrong. Okay. Masih tori say that. I think asai I know. Hojik hari ba. What chair? Sigi matang say that. Yamna deliberately nampu the sang heavy film sum tore. I think matang that tabak si tokan de da. Uibang nam dise. Karai the so you know. Nasai governance is a continuance adu to wada to yam heavy re. Okay. Yam knowledgeable. I got quite good knowledge out of that. And I hygiene in day. Thaba ama taru kan da munna kupna yengaga if we could stop muiba sigi muiba gi matam dugi problem dugi sigi yengna tagedi this is much more easier. Okay, 2009 ki muiba changpagi kano se thingbungam ki tarakati handa kisisu yam chauna arrangement ama torma ya hai to government ki saikiti saitaki de tawgi habi wafam leire to hojik thodok si thokra matungda khoi post review amadi yam chauna to mathok tari khoi security reason do bi natraga mathang oina khoi ripple effect oina laiba khoi naga ceasefire gi talk natka framework agreement ki matungi masigi side effect ora masu ya hai wafam mayam leiri on the no brem taloje ke break ki matungda kana ka wafam mayam leiri break ta ton jarke impact ni swimming ta do lebi. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ꯃꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ಶ್ರೀ ꯃꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ नुंगायरबा पाउजेल मणिपुर संगाई फेस्टिवल मनुंगदा म्यांमार दा फ्लाइट तोंगलुना कोइरुनबगी अचौबा खुदोंचाबा अमा केबी एंटरप्राइजेस न पिजरी नवंबर की तांग कुन दा चटखरगा तांग कुन तरुक ता हलकदबनी सोपनतगी एयर फेयर लिसिंग 15 का चमंगा दा म्यांमार दा चटपियु पैकेज की खुदोंचाबा सु फंगबिगनी अकुपा मरोल गी दमा केबी एंटरप्राइजेस एमजी एवेन्यू इंफाल दा कांटेक्ट तोबियु अखोगी मोबाइल नंबर दी 9862028656 Welcome back. Adon Ngbirpasi Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongbam Manung Hutna ngasi khana jarbi ba si ngasi Manipur ki Chief Minister Okram Ibobi Singhi Orkhul gi khongchatta thokiba thoning da bathok do gi matang dani mathai question je oja hemant dum lakje oja ngasai gi question dum haja batare ngasi thokiba thongdok chen hatar Orkhul da han boina thokpor gasu atoppa nagata ba mafam sing haitare masirasu masum makhal gi retaliation ma amala ka duribra handakta khoi gi Nagaland ki Chief Minister na Senapati da Senapati district ki mafam sira sang pangamaga
aduga akhoi lamdam asigi chief minister na masagi territory manung da ukhul da chatpa ngamdre habagi public ki wafam amsu chaun lai kari habini oja akhoi aina ngasai chief minister okam Ibobi bu thagat chagi badi misam miyam sondana akhoi mana decision yam wise of decision halak podo adu ki aduni adu gi damak thagat chabani adu lebang masa taba miyam bunung sibo khallone na lokjabai wani aduga adu mana satpada magi program sing si leipa kenoni chief minister amana magi territory manda chaning mafamda satpada kanana thingdu na sin misam miyam sudu mangai moi gi pen da lere ga moi protest to buyai ken kaidi protest tu akhoi gi lambi gi matai da thoga moi lau buyai phi mum par highway ma to buyai ban do bok tong joro ken kaidi adu natana nungmai ye yaura ga di adu di landu akhoi gi ma chief minister khulai pai bunti ma hat ke hai bravo adu da ne khoina nuai ta ba khar leise si matang si da chief minister gi khongchat si kamai ta kana na yenge soy han ngam dana ba thabo si kana yenge program du mapung phana pakto wana kona bada kana na responsibility lo ga ko ma le adu gi responsibility tu di fix to gadam ne ba DG ore mamno hu gadam ni army ore chalo ha gadam ni aina sum khan bada police ki di army na moi anam ba adu asana phulna ngasagi area domination je moina to bani na police ki di yam kan na ka hena sangde na ai khoi lobu ya ba adu ngasagi assam rifle sing sina army na kai cooperate to da braba cooperate to gi da braba masi high level da inquiry to da ne ba ai khoi gi chief minister amabu miyam mangda makhoi gi mimang thor lip kari gi no sinda adu ngasagi raj na bi ki poto si pose kama mathang sum lakhine ba senapati da su lakani tamilong da su lakani kari gi no ha ka da masi hidden agenda ama layo ngasagi election maya sida NPF ki magi port ama khakse inna bu honrakani inna bu honab photo da ngasagi government si stabilize to holagadi muina pame photo phangi then atop amana election IM gi aso botong jaba amane ba muina manipur lengak si tongana intho thamba port amane ba laise aduna moigi kanogi khoi to hai ta pa ma kangu gi di moi di mai pak pani aduga democracy sa pa khoi gi di khoi jung khoi ni mai pak pani hai ba ta ba ne ba aduna matang sida khoi na yengninge parasi khoi matang lai khoi tamo joi kumar gi matam da khoi khange mi si khoi di khoi na pa ba mi kun muk si ni ga pa ba kun matak si ni ga pa ba adu muk di si di gi di ni ni ga adu da lai ba courage government ki courage aduga hojik lai ba government ki courage kari gi no ani kennedy kari gino hay pora malai ba adagi kare sida mateng pangdam de kanano security force sing leba mina nungmina thak nungna thak pana ta ba nungmina kapung matam da kapai ba mission du tanaraga or operation torga phana bo hona ge di hay daga simisa hangra matung da hana le ma security sing du wido ta ure ji kari hay no sing da adu ga di leipak sibu simisa na nga ibra nataga na masai army na nataga na police na khoigi kano sing sina thobang lo sing sina leipak ki lo sing nga ibra hay port amon lae ba aduni sigi matang sida khoina lenga ki oiba akhoi akanba adu achumba phirep ama laur kanda asumba anti social oiba singse akhoi chap chan lakhan matam oire na khali adu ngasi thodok si hai tare thodok si da nomi kapuk tu si akhoi misam nadi oir roi akhoi tangkhul naga lok na akhoi athing basi thamgi tar gasu ngasi lambi da kari ta tayar mai tha dar nong phajandana lambi thingjan bagi koi public curfew to khiba tar gasu nong mai sidam khoina kam ne habagi posti leitre maram masi open secret amoina NSN IM na ni hedra mayam na khudom bi thin badi dum honor bani matang sai sida akhoi framework agreement gi indo naga ko ceasefire gi wapum su am chaun leri ngasi koi nauria pakhang lak kendra gi MLA na su haibi khipa koi hai ripa peace talk si discontinue to mathau tare center the pressure pi mathau tare habi wapum su legi kari habi ni adon gi mieng dadi masi yengbu yauri sa matang kari habi ni chief minister gi khongchat si boycott tawni na haiba paw mayama paw se si phongnai paw se si da phongba ngasagi 50 bedded hospital do 100 olaka sanga ba si loi dinga da sangai ha post ma number 1 yawi adagi number 2 da yawi si akhoi gi framework agreement ki mayokta Ibobi government si lei ha pot ma yawi adu ga di agenda ma dum yawi si ma khoi dum khange ngasi gi se dum agenda ma yawi agenda do government gi kano sing sina machinery sing sina mana akhoi gi election IM di yawi amoi di kulai pai ba dalobu orga su ama to orga su moi di akhoi gi central government ka ceasefire tongnari mina ina kom tho ba mi yawi bu do sai adu gi pot khulung chab lorok pani na dei ba adu ngasi gi posim di akhoi am na kai sengi akhoi na signal se dum si asi oine su khali misam miam sina silloina thamakanda matung da kana gumba mana illaga thamak tawe sim
ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯏ ओके मसे नेशनल न्यूज ओइखरबने खुदक मेरी पिदि मेजावबी ओइखरबने अदुबो हौजिक कोई मणिपुर गवर्नमेंट के साइट की कोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदा हदि लेबा अमगी कोई स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर अमदा खुद थाराबने हौजिक गवर्नमेंट के साइट की करम्बा मखल की स्टेप हाय तरोजा मखा तारबसे करी तौबिनी लेबिरियोजा मदुगी इशूदु अइना पंजद्रिंगेदा हौजिक ngambigiba कोई ओयलंबाव एडिटर साहब की फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट asi अखोई गवर्नमेंट ना श्री इबोबी ना against the lay haiba adu chumna statement bibi bani adu orgasu ataba mina di lana logi bisu yai side da ketang ai observation khar thamjaning basi government gi wena su government gi collective wisdom wena framework agreement sigi against the lay benati agreement amakha khoi gi nation ga the government ga laiba agreement indona ga adu gi laiba agreement to कोई स्टेक होल्डर में हमसे खंगन भी है एग्रीमेंट से इंडिया गवर्नमेंट का एनएसएन का मोय अनि खतना कोई की लेरिबा कंटिजेस होइबा स्टेट अहुम मणिपुर ख्वाइदी इफेक्टेड होइबा होइदुनी असम एंड अरुणाचल सिगी अहुम जिमजु स्टेक होल्डर होइरगा मदेदा एग्रीमेंट से सेम्बियु हाइबने मदु अखोइना चम चम ngasiगी वारी नते जवाहरलाल नेहरू की मतमदगी पल्लमबा मधुमायना तौगदबनी है पलम पोतो एंडोर्स तौजबगी वारिनी अद्वाइदा श्री इबोबी as our leader and also the other honorable members of the legislative assembly and the cabinet members colleagues loina maksina asi akoi apam bane stakeholder mayam ji tanabiba natragana karino sigi agreement se divulge to bi wena parliament about the high ngasi bawba लोन थमी सिगी पोसिदी श्री इबोबी ना माने यानिंगदब नति अखोई खुदिमगना यानिंगभम थोक्तबनी सिमा आई थमजगे चुमनाई ऑब्जर्वेशन होइना अदुगा ngसाइगी लॉ एंड ऑर्डर की इशू सिदी लॉ एंड ऑर्डर पाइबिरिबा कोई ऑनरेबल होम मिनिस्टर औजिगमक मा की अतै अतै कंसर्न ऑफिशियल सिंग मरी लेनबा अतै paramilitary forces and other concerned security personnel ma tana dana maduna ko na tana jabu orgasu why kan mai dong si thoi no kai doi no moi plan to web sidi government gi dum order pi grim ni adai da khara kaitang ai khoi gi di khoi public oi na yeng bada taseng na masi yamna la par renzi ka pi ra kai no adu di ai asing mayam tana rom gani kan mai dong si thok ri no ji soi dina ma ki koi government na ju खानरी अदुगा मदुगी अदुबो साइस दो सी ngasiगी थौदोक्सी आइसोलेटेडली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फलहोदबगी ओइना येंगदोरिब्रा नत्रगा साइसदा अखोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हाइतारे सीज फायर अखोगी इंडोनागा पीस टॉक सिसु मसिगी एंगल अमा यावरगा सेंटर द पोस्ट तौबगी वाफम लाकदोरिब्रा आइसोलेटेडली लॉ एंड ऑर्डर लोशन गदोरिब्रा आई थिंक मसी लॉ एंड ऑर्डर द नतना मसी हिडन एजेंडा का मरुम लेरे ओके आई थिंक इट मस्ट बी all together madugi outfit ne na indi lobji okay ai ke nta haijake ngasai aina haijake wafum duti aina haibnati moina ngasai a takul isil nau singduna press not thorok pada har ku wa duni number 1 okay chingi ai khoi gi state se phana hai sami ras akhoi gi ching da lengak leiti okay ching da lengak leiti yes ching da lengak leiti to be frank ising haijake ngasai gi manipur ko ga akhoi government ka nataba इंडिया गवर्नमेंट का एनएसएन आईएम की सीज फायर से मणिपुर योगदी सी याम नखै सेंगे अदो ताका क्या का हाइग्रे अदो एनएसएन आईएम की केम नत्र ऑफिस से उखुल की डीसी मनाक सलाई पुलिस स्टेशन मनाक सलाई मयाम ले खंगी सनापति दा एनएसएन आईएम की केम काय ले अखोई लोई खंगी तमिलुंग काय ले त खंगी कनानो समिनसी आई कुदम बिथिनगे खोई लोई खंगी मसी खोइना हायन मनते मसी असेंबो वाने अदगी दो कदरे मणिपुर गवर्नमेंट मधु लौथोंब होनब ngamde tawde aduga central government madu lohukte adu orgadi haidokta ceasefire amadi akhoi manipur se tawe hajimdi adum yam thokta bradas si number 1 question ne aduga number 2 manipur government hoji nation im gi suhe la kan sida central government de injali maru oina hojekti bjp government leibani na bjp de injali ai masi tawhaningde tawhandab maram kaino hakanda akhoi gi yengse कुई थाम मुकी ममांग से दा
NSN IM की कैप्टन अमन लुसिंग मी अहम जी सेनापति द फाइ मैम अखोई पाउचे द हापी एयर न सेथोई करीगी फारिनो हाई कांदा ngasagi अखोई एक्सप्लोशन की नेना मियाम तकी नमदन सेन खायना अदि फाइ फार कांदा काइनो मुई आदना तिको लम्फेल पुलिस स्टेशन सिनरे लम्फेल पुलिस स्टेशन सिनरे कांदा नुमिदांग सिदा बाइक हट बाइक तो थादोखरे नोंमैदुना काय चखरे अदुगा मोइना कमाय थादोई हायरोगा अखोई मसा नारना थादोखरे मी अहुम मसा नारकप्रा देगी नाब्रा जापानीज एन्सेफ्लाइटिस नाब्रा नत्रगना कैंसर नाब्रा मोय हुमक अदुगुंबा पोता होमगिदा अहुम मयाम लै अखोई स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स मपांग कलेना याम कलबनी कमांडो मयाम थंबदा आरा करोना अखोई तंखुलों ग्राउंड तोइदो तालैदुदी मयाम अदु गवर्नमेंट कमांडो सिंदुना अदुगिदो तालैदु मसेरकपदि नते गवर्नमेंट पुथोइनेबा अदुगुंबा थेंनबा याबा मतांग नैखाइबा याबा मतांग हायम लेबा गवर्नमेंट हाइसिदि कई मतमदसु कनगदबनी कई मतमदसु याम सोना थबक तवगदबनी अदुगी मतांग सिदा कोई तहुदेबा अदु याना यानबा मतम मतमगी लेंगा खिबगी अमा लाखिबदगी अदुगी पोतो ngasi अखोगी उकुलद ममी तारकपनेबा ओके याना यानबा मतम मतमगी ओना तौखिबदो ngasi की सिचुएशन लाकने ओजा जो कमांडस लाखिबजा कोई सेनापति डिस्ट्रिक्ट ता हंदक लांबा है तारे अखोगी टीआर जेलांग नागालैंड की सीएम ना यामना लाइने लाकपंग ममगा अखोगी मणिपुर की सीएम ना मसागी टेरिटरी दा चटपंगम जदरे तौगद प्रोग्राम याम कैंसल तौर हलखरे है वफम लाई डिसीजन याम फब डिसीजन चलूबदू याम ब्रेव डिसीजन है हलक्पसु याम वाइस डिसीजन है मैम सोक्तनबीदमक मैम की वेलफेयर की हजिक सिचुएशन येमु तारगदी अखोगी चिंग की एरिया सिंगसिदा अखोगी लेंगाक से लेतरे व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वी हैव वहां लाई करी हैबिंग अइन से थमजनिंगिबदी ngasai aina ahubudasu haijagre karigumba government sina kupna khanar matungda sangba chatpa ngamoidabu origadi aigi wakali chalamoidabu chalubuduna kedore situation je hojik khara communally tension oinaba adu create amatore see it's not good for the state, it's not good for the people of the state sigi kanu simile adigi amu kanogi mu question tor iko kanogi framework agreement adigi NSN amgi karigi hojiki kanuna su takpik re koi na boy kanu iter inau kanuna tabi re handakta NSM paraga matong kangdena thadokre adu edi how far is the government of Manipur serious about tackling the NSNM problem para mi thadok tari kai doge aigi matamda para ko mi apna koi thadok tibu ai koi jori koi so se ching de senebro ngono ching de koi puthok pusin no aite impal da pura senebi akoi amda lem thadib adum akoi adum book to adu si hojik le government adu tok de tab gedi kari kana durigo adi amu framework kan wogi matang se so ai thamjaning badi at least clear cut oina lamba BJP की national leader खुद मनाया not an inch of territorial integrity swallow है अदे सिम सुई थमजेने के नसाई की टोक्सी लाको मतम से इधर आइने कितने टोक्सी continuous तो रहे मतम की कोई की कनो तो रिबा कोई की negotiator और रिबा interlocutor मैं आमम लेके पद्माना नवया ना IB की लेम्बा मंगल पांडे नागालैंड की चीफ सेक्रेटरी वंबा मोई सिंची कनोगी कांग्रेस की मतमदा हापम बंगातनी से आई नो जी क्वेश्चन दोनो इशू सी की इंटरलोक्यूटर वो हाउ कैन यू अपॉइंट समबडी हु हैज बीन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड हाई बो कामु से नोमत मणिपुर द लाम देब मणिपुर द लागा नोइन पामा मणिपुर की सिविल कनु सोसाइटी ने कई पामी खोले से अमत हंगबम त लाम देब हंदक आरएन रवीना ही इज कम अबाउट 2-3 टाइम्स टाइम सिविल कनु की सोसाइटी में आमु नरम करी पामी खोली है ना मानसो दम कमिटमेंट अमदी ओपन ले हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन द सोय अखोइना खितंग खनबे याबसे problem खुद में आई कनो खनबे याबसे it's not only NSNI problem, it's the problem of कोई वैली इशू में हम ले should we allow this to continue in this state, should we try not to bring it to an end सी तौर पर ताकि दी नागागी problems you someday or the other it must see a conclusion like that कोई की मणिपुर की लेबर कामु सिंचु दका होय अखोइने यंगदो कुपने यंगदो मोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट माइ लिमिटेशन लेम्बे अदु अखोइदे याम कंसर्न ओवर प्रॉब्लम दि करिनो हाबदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोन द बाइसे सीने अखोइदे याम कन सिमदे अखोइदे एश्योरेंस फजन पीरिबो अदु बोजाते आई ना अदुना सिदैदा नोइना सिदा आके सुन क्वेश्चन तौबगी मोता अखोइना ngasi टॉपिक सिदे अखोइना आइना खितंग तौजनिंगबदि खंजनिंगबदि सिगी फॉल आउट ओइना करिगुम्बा चिंगी पर्टिकुलर नागा इचिनों सिंगा कोई मैते मरता
kanu ama polarization toga kanu ama thol ko tagedi is not a good thing aduna ngasi is thokibna thokre adu aina ngasi gi problem se da ina appeal tawni meitei desu naga desu appeal tawni masi ngasa gi communal gi phap ta log de bida masi unfortunate incident ama aini logsi government gi side su proper homework to hokdaba adu kamu khana su khara genghokdaba adi security forces nasu mai mathok to hom thokdaba ngasai ka bai ba pochi within a range of 100 to 200 yards 300 yards adi maximum de sokpa me yauri sokpa me yaw tagedi magi kanu range 200 yard adai di kachu heloi ba nakhra po ne ba adu ba dominate tongam dragedi adu di kari thabak to khurge kari to ri kan sangha ga dori ba district hospital si garang midang nga hingong ya da supom bukhai bada koi gi IRB gi yo ngasi na no mai ka phak matam sida 6 MR gi rifle man am so soi aduna close range aduna di tawri ba thabak si properly to di haibigi si chap chap praman am di phang ba aduna khoina habi to bu targadi chalam di hai targadi properly prepared torga properly to bi herga aduga chalamaga ngasi gi unfortunate incident thon dana tormagi di yam phagedamni akoi thage cheningi congress ki spokesperson is wabi ba development gi kari gi mitanga tawri ba kholi myam se encourage to khoi also encourage adu to buni hen hen over to ne to gani da sigumba communal or thaba thon tagedi and very unfortunate madudi we must avoid see encouraging adu ba khoi state amagi makok ta chief minister da attack tor hai sidi yamna hadi micham amada na chumnagi attack amak nati masidi yam chawbe attack amni lebak ta state ta miyam da nation da attack tor kun habi wafam silait banina karam haini uza society intervene to bini kari habi ni uza zamanta ladies ke no ni government si amak tani hoi tamo joy kumar na DGP oibasu chief minister okom Ibobi gi government ani mani matam tu thengna ba NSN IM gi su IM da su tamoni aduga chief minister okom Ibobi ni hojik su akhoi gi chief minister okom Ibobi oiri magi makha da ni ngasi amu thoisina samani NSN ngasai gi thengna bagi kanu sidi sa manana khoi lei ada aina lakchani ofum di akhoi gi state government na NSN IM ga ngasagi tongnari bisi khoi gi kaim khangdamina center na tarok poto da sum yeng le ba khoi si ewar oi dong tawle re aigi kanu sida territory sida moina tori ba thabak sing si kari no ha po sima khoi yam yeng da me moina sel khaira su policing san ya le re lo ya le ukul da su dongai re sanapati da su lo ya le re aina sum tabu akhoi gi masi sum busi ai la ba su ai tameng lu buga di akhoi inspector ma moi anong posting lak pa se mana sa ko gadam ne moi kilo sar sum moi dam du ko akon ba aduga kilo sar du na so abu police tum ko gadam ne aduga di adani sa mane yo ngasa gi NSN ai ka da sing duga lo nga nam ne sar moi phan sal ga mo sa mane yo ji ani mak to khoi NSN ai min u su yare police ne u su yare ban mak u yare aduna अखोइना ngасagi si matang si lakanda hojekti yam serious matter ma oire chief minister gi kan boida habi ai na tagana mai help ko da habi si yare ona tagana thorok to pang thabak to pang thon dana ba kana gum ba khara thabak tawre hargadi masi akhoi gi state ki magi tokum tokum mathau du ma pang thok biro habi ma tawdra badu taw biro habi por man lai state ki mathau di kan hombra akhoi operation taw bigera fa gera pun gera do ta khai gera ta khai ro bolan madu state ngami state law and order se state government gi gi magi state subject ni adu army la home mission la ga army to aponte no army mission kan have the state government have the kan aponte adu mana khut puli kai gino state government khut puli kai gino commando mayam kai dong thammi gi sinda toropi thammi du kai gino sinda loere mabuk sin no khat le ma law and order restore to no gi damakta governance restore to no gi damakta ukhul da ngasi gi ukhul incident na manipur gi atop mahum sing da example oina replicate to no gi damakta restore to no gi damakta hai tare governance kari to bata en kan bi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ NSCNꯒꯤ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯌꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ it was not between Manipur government and NSCN. It is between the government of India ga NSCN ga tobani na makhoi gi keno se aikoi na government of India gi keno yaudana mission yaudana direct aikoi handle to ya de ji mayam na ji na kham bi ram gani aduna madu gi difficulty khare le aduna ni aikoi na moi ji push out to be ya da ba ad maji gi da muta moi gi command
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯥꯟ ꯏꯟ ꯆꯤꯐꯇꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ सिगी कनोना कोई तब बिजुने ताकि से कितने डिफर तौजेंगे ngसाई स्टेट खुद थाबे यादे है सिदी अरानबा कन कॉन्सेप्ट ने आईगी मतमदा एनएसएन आमगी ग्रुप अमा कुमदर अगा पलेल दी स्वाई सेदा मोइन उसी थोय कोइन कापथब मोइ त्राम थोय ट्राइन थोय लोइन सी लाइ सुय मुले अदु मदन नतन अतै मफम दसु दका ले कन कोइ खुद थादब नते खुद थाबे यादे है आइना सिददी ngसाई गी हरबा सीज फायर से अखोइन हान से अखोइ गमेन अखोइ सिखोइ द सीज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज अदुना सेदा मोइन मो तौदा इदो एनएसएन आम फादब नते कनु तौदब नते एदे एनकाउंटर मोइसु अदुम सिबा यावी अमा तौब यावी अदुना मसीदी तौदब नते आइना गसी खितंग थमजनिंगबदी हानिगी पुलिस कमांडो सिंह पुलिस अजुआम एक्टिव ओमदो ngasi कैदो ग्रगे ngasi कैन व्हाट इज गॉन रॉन्ग आई गम मसी देयर इज नीड to introspect can we say ngasai hanegi one of the best police ne ham duna ngasi chief minister chatpa kanse da ambush tholi bse karai dei tholoi bino masidi ta sing hai ta gedi masidi police ki police manung se da say I have retired to say 3 years untangai within 3 years kai no why such sudden change okay adu ide ngam da thamjening bedi ai ne khutang request subjening bedi si government su request subjening bedi police ki setup che si ongtang kitang kanu to review to biraga review to biraga boy have se masi thamjening okay introspection to kanom ta ga singdok sa ogya ji ki wafam do ai di akoi NSN individual mayam ji go khoina tackle to bi yad hai je banati ai di KM sing do se cease fire extension ji beyond Nagaland lakibada akoi 18 June thoki bani adu ki poto yade ba khoina yaning da pot lei gi bani however sai thambigri duni editor san kem yam le kem sing du lokthong la badi individual du na tak kem sing lokthong la badi ai khoi India government gi okay mathau na be la ai to ji ge ai khoi gi keno da unausung ke sing da ambush toi legidre MLA do namasa ge ana bam namara morga nungaiti ma ambush to matung sida mane police ki commando mayam thajale kanda ukul da मोइनगी मोइ ऑफिस मा मोइ केम मा थुचले अदो मयाम की प्रेशर लाए हौरे होय दु खंगे अदम यारोय सि यारोय दि आदि ngसागी मणिपुर गवर्नमेंट ना मिसम मियाम जिंग जी पाइद्रे करिगी नुआ कांदा अखोगी सिंग दा पुलिस फोर्स जिंग मतिक चानो लेत्रा बनिना एंटी सोशल एलिमेंट जिंग जिना मोगी मयाम जिंग जी मोइना पाइ लोइना कंकट तोरे मोइना पाइ रे बोलमो लोइ पाइमना सोमना कांदा इबोबी है कांदा जिंदाबाद इना हांग लाउना गदब मयाम दो सोमदा इबोबी है कांदा अमदुना हे नो एदु लाउडी यारको हालो हागिदमेना हालो ना हाइरे अदुदी ngसाई ai haje aduna ngसागी टेरिटोरी सिगी मनुंग सिदा केम लेबदा आ सेंटर यौनी हारगदी गमेन लेतसु यारे अदुगी दिसन दु वरगदी गमेन थुजन बिरो टोपिरो सिने okay गमेन लेतसु यारे गमेन थुजन बिरो मसीगी मतंग final comment ai masi मतंग central government सिरोइदा ना NSN आमगी केम लेदन खोतन तोकंदा पुलिस ने असम राइफल से तोरगा मोजि पुरा कर सराउंड तो लोइन अखोय तखाय खिबा केस लेतब नते अदुगुमगी हाइदि तौदि हैब नते रेडी तोइ अदु लास्ट की नदी आई साइट दी थोदोकना हाइनिंगा लेदे ओनली टू थिंग्स अखोन सिदे तोद प्रजा द स्वाइनिंग सिने तोगा पोलराइज तोगुमसि मसिदे अखोय लेटेस्ट वीक खर खितंग वखन खंदरगा मसिदेदा सोयबा खोब खर याउन दे मिसन दे गिना हाइगे कायनि थोपुनि हाइन अदमाइ दं लौनसि अदुगा लोइना आइना सु गसि खितंग हाइजनिंग कोमबे willingness police की से मसी कनो there is need to मसी review तो police की setup से कराई दे सोई नो कमाई तो नो मसी की सिगी आई दी लोइन खंगे आया म खंगे what has gone wrong with Manipur police आई से दे हाई हाई जरो हम से अदु there is need to review it completely okay final comment aina sumna ji question mark din nate aina comment on visioning masi hari ba khoi gi designated camp khara lei se even chandel da lei ngasai khoi gi keno na idi san me so abi gram yam do hari ba mayam si ai khoi gi ngasi wangang loi BJP wangang loi oi biri bana DGP waiting ida gi le ra bana masaki posi yar ma badi hari ba mayam si kari gi eliminate to biram da bano madu to biram da bagi baram so le ram gani adu gi maram do ngasi su exist to ri okay
I am not blaming anybody. Reply the physics. I am not blaming. Designated nothing. Noted came. I mean, came say center the Congress government lengue. Manipur Congress government lengue. The adum black then later when he must carry no copy no have the day say that because the form city in the way matam ju pangora nothing corner come say. Adu I say don't blame it only to the BJP. Must Congress ki legi matam di adum legi. BJP ki wari na desi di. Adu matam du ki official suna oram dabudo. Ay anu da maduni report ay kam hajauge ngasi aikoina sida khana nei nari se asi maikai amada salam godabani ai ngasai ahamada thamjare ko ngasi gitu debu semisana ai di labani sanga da yadi hairaba hairaba ngasi di mi sam mayam sini anata sopan mayam akogi layadamni soina layadamni aduga akogi aduna mana akoi semisana mai khongchatu handorok pose masi ai amuk su thagani thagani aduga aina haidodi maduda leiriba mana mayam sokada baduda sondana halakpin thagat sargasu kamai tawduna leipaki ningthau amana lamagi lamamada satlaga mana thabak tu pangthok pangam lag ibse masida scenery ba mayam singdo madudi akoi suspend atiko madudi kane mapi hombiro azuko dismiss to biro sin okay dismiss to biro chemil sergi khongthang sing loina mak bold oi yamna mak wise oi habani adubu masagi maramdam da masagi lamdam da masagi mathau pangthok pangam da halakhiba dumadi machida yam chauba aho bamadi lere madu mention mathau tai atu matam de mention do bataragadi masum makhal gi tangkak mayama manipur gi khunai sida tholok pa yai habagi wafam doni on den on ngasi onati manu hungi thamsi matang swad lo chinjarge ngasi thamsi ro oja jo ke maro ja hemant amadi oja bijon lengbek thamsi mapung phan vidam ta oja humbu amuka na thaga jo phondok chari appreciate yo joining masini ngasi manu hungi tharom ngasi ke edition se kam to bi bagi ko ta khan bir pu yaga ne khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi gi facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pu yaga ne with that this is Rashnath signing out kuramjari